akukho la bengathi bekuthiwa ngisafiko kodwa Ha, ngake ngazilaya guys, ngenza le content yezwa. Ngake ngazilaya ngoba like serious guys, angikwazi ukuthi ngithi ngenza i-content wazi kahle mhlophe ukuthi bekuyi-content mawusubiziwe wanikwa ithuba lokuthi khuluma manje kwenzekeni uphinde still ukamba amanga. Ngiyaku-understanda kahle kamhlophe ukuthi lento iyakusiza ukuthi udayise kalula, excuse me, your song whatever, but besenza i-content yabo leyo ukuthi kuthiwa wawalala nami uthi yebo what or ubabeke kuyisithombe sokuthi kwaye kwenzeka, iyangishaya leyo nto mina because angikaze ngilale nawo. Ngiyacikeka njalo uthi angishaya ngicika yabo, iyangicika guys. Sasenze i-content, ngicela ukukusho lokhu nguphinde nje. Into engiyithandayo abantu aba-right la inhloko baya understand ukuthi sasenze content nawo, but yabo leyo ukuthi uthi unika i-chance enhle kangaka ukuthi usho ukuthi nosaseyidlalela noma thabekulu uzukhuluma angisayenzi i-content, ngasho nje ngathi siyekile bro, aze ngasha yo. And yabo laba balokhu bangisendela le story lesi uNkulunkulu ababone ngoba wow ngikhathele ilomdlalo guys engawuqala mina. Awusukhathaze mina, ngiyaqala ke nokukhathazwa into eqalwe yimi, kodwa akunankinga, ngizothi ukubekezela mhlawumbe 2 or 3 years 4 years mhlawumbe kodlula. Hawo ngaze ngalithwala ugodo oshunqa intuthu, ngaze ngalithwala ugodo oshunqa intuthu lumbhaxa awema, ngaze ngasha, yazi ukuthi ngiyeza ukuthi ngiyasha futhi Sabingelela ngenza ukuthi sicela maqala ngene kuleli khasi lethu cafa subscribe button le channel yethu unqa phambili ngenza ukuthi vele okushaqisayo phakathi kwabingelela noma yogathi iplace phela ngane zakwethu ke lapho ke uyiplace liveza ingonyuluka yalo ukuthi hayi mina nobingelela kwake kwaba nje kanje ngane zakwethu ke lithi ke iplace la recorder studio siyalazi mina ngenza kwethu ke bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizovu lakho ukuthi wena uthini ngololu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.